वो अनुसार जियो गुले जियो काल वही मला अन्य त्यो चीजले ठिकाने मर्ने अटैने उखने हप्ताए डन कर्ण जना टाउ जसला थौ ठने दे मको बटे मला वो टोटा आउने टोटोनी जगा थना वे खौ जला त्यो उली ठिकान मर्ने जना टाउ जसला थन मो छा बिमजाउ जिगा फोन येबले मन त बामदि ठनुरा टाइजी अठजिया जि बला जि सुना जि मुक्ते ज तारा वन ठिकान मरो पुटिका सुना थ काले न्यने व बसे मरो जिपिङ ओके बसे मरो अठजिया वर्ष ये बसे मोर ढुंगको पिन टाइपला न्यने ठोपिन जला वर्ष बचे दिन पे हो ठिकान जको मरो तर न्याउ टाइममा न व अचानक ये व जिफु चीज या ओके त तयारी या म झिके जिसन छु तयारी या माले ट्याबले अच्छा ठो अरत ज्ञान है सोटापट्टि अनागामी अरत ज्ञान है जिसन ल्याट हुनु जसला अझै छिपे सुरक्षित जुला मूल या माउdio अन्ठा जुला तो अरत ज्ञान दियो छिपे मना चोम्ले फग्या फक्क झि सिनावन सी न्यवय कालवे न्यवय व प्राप्ति या माउपट्टि ज्ञानको अरत दियो सी न्यवय व ज्ञान लाभ या फज झि लिप्ते जन्मे थियो देमको के यो थरियामा उता बचायामा हरियो अनि छिया देमका अर्सा आजसँग अरु त्यो ज्ञान र जिसँग ल्याब म फुने मला जिसँग ज्ञान त भावनी र बाणको ठीक म फुने ऊ हिसाबमा ठटे ज्ञान अरत ज्ञान न ल्याब म फुने सेगा तनो दो ट्याबले जिबे जियो अचानक जियोपट्टि व कालियोपट्टि टाइम न्योन उयो बेला अगति अथवा ठो जिठो दुर्गति मबिपट्टि सुगतिले ल्यामाल्ने छिबे दुर्गति ला छिबे वो बामला हो टाइम न होने त्यो दुखन सिमाली जुला अले सुगति ला तासा वो मौका दन कविता बुद्ध पिनामा संग जियो हाना थने मनोजिया जन्मेजिया हाना ज्ञान लाभ या मौका दुगा वो मौका न क्याटरी हो जिबे थरे सुरक्षित थ्वे पेंगो आरक्षा मला पेंगो आरक्षा जिबे बचे ज्या चुना चों डटा अप्यासना चों डटा तालासा जिबे व सुगति लाना ताना व लयन तो लायोपटे मौका दुगा अर्जिया जिबे ज्ञान ने सेकि सुयाना अन्यो न जिसा व कयांगा टेमल्ने आइदे देगांगा टेमल्ने जिसा ज्ञान बाले ठीक मलाने नाम संगे छुया ठीक मलाने जे अन्योपटे अन टाइम मो लासा ओना सेक मसा ओना सेक मखजिने अर्जिया जिबे सुरक्षित आज थना छेना वावी थे चो वावी टावरे रे टस्का वावी थे टावगा टालका ताबले वावला थना ल्यामले वा दागा उनीला वला मजिलने मोला कुसस बाजना या जनाइले वा वास वलका सुरक्षित जुल्ने मोला वा दागा उनी माली मखने अर्थन दो जिसन थना ज्ञान थो आरछ पिंगो आरछ ज्ञान दियो जिसन दागाते त न उके अभ्यास या त न कम से कम छिबे बामलाव गतिलाई मक्ता सुगति लाने तगा वो भगवान बुद्ध अन्तिम अवस्था छिपे तयारी जिमा तगा उपदेश दिया होगा उके मध्ये छौ श्राव कथा छौ महायान कथा न दो बोध सतुपिन्त अनुसार अले छौ बजरियानी कथा दुगा बेसोंगोले श्राव कथा जिठय परित्राणे वया छौ दो श्लोक अले महायान कथा तो अनित अट्टे सूत्रगा छौ सूत्र दुगा छि आगो चोपटी आबार न तागो मजो उना जिसन लिप कय कने ओठेन तो भारडो रगा छौ दुगा भारडो यो तिब्बते अपोचले जो भारडो यो पद्मसम गुरु ये पिकाउपटी तगा दुगा अले वो अनुसार जिपे थो संसारे जिपे चाइल मातले छौ ठासे छौ नि छौ जन्मे लाना तने वो जन्मे लाना छौ जन्मे मजो साना जिबे सिना व मेरो जन्म मकातले बिचैपट्टि टाइम मला बिचै टाइम न जिबे निर्वाण टक्क ल्यापट्टि ज्ञान दुगा उके न जिबे सिनाउन ढुंगा न व अन ज्ञान ठिकपट्टि मौका दुगा छ त अन्यपट्टि आचिठो श्राव केन मरो ठो माया न वख मरो तर बजयानीले पार्डो रगा दुगा अले ठो पार्डो यो वर्ल्ड वाइड संसार गनगन
तिब्बतन सेन्टरसँग धर्म प्रचार हेरेर अनन यङ्कराया ठो पार्टो यो प्रचार जोगा छिटा स्याने अझ विदेश अझ यो किताबहरुको ठुकै बारे अनुसन्धान न यो कोयाना चौंडो किताब तना प्याया चौंडो ठो रिम्पोची पि जी भयो त यो क्या भयो त यो न ठुकै आधारे उके यो कारण ढाइक अझ या त्यसमा म्याउ ख सम्बन्धित छिटा वा तरेजी मालियोपट्टि ज्ञान दियो चाहिँ उकेन न्यू सुंगन ढेगाटे जुन छिटा जी ढुङ्गा जियो लास्ट अन्तिम अनि स्वास्थ्यपट्टि कालियोपट्टि टाइम जी ढुङ्गा न्याउसा छु अन्ठालको वला जियो उइटा जोनमा लिने मलाई पार्टी अनुसार न छिटा वो आइडिया वे फो ताथे वो ज्ञान जग ठिक्क जुन जी फो अले ठो ओथेन्डो थन आ ठो नगजरे ठो पेङो आरक्षा भावना न जिसा उइटा विचार याबला खने उकेला छिटा सुगटिया लाइक दुर्गटिया लाइक मखो यो स अनुमान याफने मरनाने स्मृति याना छिटा सी मालिबले अथवा सी न्यावया नगा आनो छिटा ग्याउ अन्योर्यो ग्लिङले दिने द सी मालिया सापे ग्याका छुजिजी छ तर सीबले थर्जी डाला अर्जी डाला अन्यो याको छ जुइ मला सी ढुङ्गाला सोना वी म्याना वी मको क्याना वी मको परिवार न वी मको याको छ जुइने गयाठालाई छुजिए छु अनुभव जी एउटा त्यसमा अनुमाने न अनुमानिया मफने कम से कम न्याव जसा याको छ नि जुइका अब उकेन हैन वो यो कर्म अनुसार गयाठालाई गयो बुइटा वातावरण वे उइटा अन्ठातिने वो जसा खोले जुइका अठ जीवले आज पहिला झिपे मनाचो भले वो भावना वे ढुङ्किने रोगे जुमे जिमा मजुमे जिमा शिवले छिजे जी खरा अब ग्याका जी गफे खेन भरिसा मयोपट्टि सीमाले ढियो मयो ग्याउ यो भाव दुने मला छिटो अट जुने मजोला आ मजुल जिफुगा आ भरि ज्ञान के बारे सिकाटे अंगला और जे आ चाहिँ भरि कम जिफो तर जिसा उके भावना याना वना चुन धन्या छिटो व यो ठे जियाइका मज्ञाना मला मज्ञाना व अन्य जीवले भरिसा व अन्य त्यो जुल त्याका त्यो पटे ख ट्याफेका अरे याबले विटा लुमंका म सी माने दियो लुमंका सुन आफ्नो सूत्र अनुसारला न राजा पिए जुल्ला व संसार मना चन्दो न त्यबयको दुमढ्या जो न यको या परिवार त अन्यपटे ससबे चेज मन्त्री प्रामले ठेलाबे पद दिबे त्यबमाको खर्चिया मासान्दो मनो मासान्दो ठ्या जो न त चक्रवर्ती संसारे व चलेना चौपटे अशोक ठेलापटे महाराज मला न अठ ठ्याया व संसार मयादो त्या अरट सटापट्टि अयबे बुद्ध टक्कै मर्दाले जेठो संसारे चुनाचन डोरी होला मरो या जुला त्याबले उले अठ भावना याबले छिटा प्रिसा ए ठो थन सुन थति चुनाचन डो मको रगा जसा वो भावना चाहिँ व तिमी रेडी जानेगा जियो मन अयपट्टि परिस्थिति होला र जे उइटा मामले कया क्या त्याथेन्डो अठ जानेगा आ जि छेन छे सोचम मनो ए जिथन्दा छ वेट निन छन्दा छ नाप्ला तका टाइपले फन्नमपट्टि मनो वयो डोर गाछि छेच पे तयार जातिने मला 5 मिनेट ढिलाको वासा 10 मिनेट ढिलाको वासा व वेट याटो टाइपले जिप्या म चाहिँ क्षेत्र वयो तिनगा पिया छुने अर्थेन्डो थियो भावना याना टेजन अब वयो थियो पिया छुनो आ वल्ला उइटा थियो नर्मल जुने आ वोलका आछ्याउका थियो यो भावना ग्याउ थियो भावना उ कपटी छ अर्जिया ठो मरनाने स्मृति थियो यहाँ पनि लुमका छन् माउ अटका आठो न्याना चना खठुला उल्जग मक्का त्यसो याबले लुमका टे माउपटी मन अभ्यासको व कालिके उता ग्याउ ढका ग्या माउहरू मन चाहिँ उली कालके अब
gulgul taka din taka na gyana chani yo thiko patika a we chi mo ya me sna we sarir taka ya फारपेगा लठ्यागा तोठला छिना छिना सनीगा आ जिवया घटना का लासा जिना नब सिट हयो सी मखना दे तस्का है ग्यागा पास में सुनो मयागा गाबले बुने चगाडे दिके ठा दिने चगाडे दिके ठासे है अन पसा सोदुगा तरकर बसा ले बनी सन्या काटे थरजुला वो गफना दिनेगा नापथे 8 मतनी मिटर न जो मरो टाइम है अनि गफना दिनेगा पसा मोटो टका पास पिन टका मुना जब वो अन पुल चौकमा मंगला थ जिथ नवाला उ साइड सिट हइमला सिटले न्योन उनी बे मुन त छौनी वइने वया सुक्कल जना हो अनि ओपटे सुमुन त गफना वना सिट उठे छ धन याङेगा ताथे वो कापिया लाउला बिसुन ननि अनि छसरी मोसँग छ बाले छेउना बिसुन नंगेगा अले बराबर अट जिला 5 मिनट कासा वो बिसुन ने आछिन आउँछ वो बिसुन न तका वो थाइयो मला वो थाइले बिसुन वन नंगेगा अले घरचको ज्ञाना छ यावे मने समय हा मजोगा पावन रे अनि ओपटिगा पा गेमा तुसिम खना नि मने पावन यामा जोबले अले वो सिटो सा ग्या थमा छुना वन मामा गे गन छुना यामा म मन जग ग्या ओपटिगा अले जब अटे मन ग्याइ बेले जिटा मनन ठुलटक पेला याइ के अले सनिगा मना जनिगा मला मंगसे न सिटा हेगाना मंगसे बाले सिटा होला मला सिटा हो अले चाला कोस्या जना बाले सिटा या जना बारन पिटिङ माम पटे सिटा यंगम पटे पिटिङ माउने मला पिटिङ मा छे ठटे या व स्वाने मजु स्वाने मजु आज कोसा जना सोया जना सिटा या थन लोक जसा थन लोक चला आज गन बिसुनिया मर्ने होला थन या न्योने दिगै जनगा आ गुलगा आपत जिया गुलगा समस्या जिया आ अनि था अन न्योने आ काटे ना बिसुन माओगा जब ग्याइबले छ मन न अठे जाएगा मन दुनिया संस्कार रे देके नि छ ग्याबले ग्यावे संस्कार गा मया संस्कार गा अले अठे न्याबले ज्ञानले न्याबले मनाजने न अन्य मनाजने मसाने वन सिम उयाटला सिम उयाटो सुयाजन माओगा अन्ठाना सिम उयाटो छनि ग्यामेस्टा तथे ग्यामेस्टा मंगसे अठे तो पावन ये जसा बाणा पावन एटला बाणा ये जाउने बामला पावन ये बेला बामला या अले अठे जसा आ ठमजला ठठे गुल्जो ग्यागा चनि तथे ग्यामा चीज खला ठ तका विस्तार उइटा मन अठे समझे ना यंगो अले मगिना होलगा अले मगिना अठे जिया वो अले ठमाया सिम उठे आन माउ परि पाव या होलगा पावले पटिसा ठिया मोटिने जे ठिटाले ग्या मनेला पटिसा वो ग्या फेरियोले डेडो ले उ टाइममा ठ ल्युन जना मेबी पारा तेरा न्यन छया इमडर लोंकी बिया अठे या लिबु ठिना फया होलगा ठी अठे आ ठमाया उया ठमाया ग्वालना वे अन्य पटि छिया मर्या उनका तो मर्या वनियो तयो ना जसा भावना यानाया उइटा मरिकियो पटि दया उयो तयो ना जसा भावना यानाया दया उयो अर्थे न आ जसा तो सीमानी तयो चिता जित बो त्याग्या मन त त्याग्या फेक भावना ना थटे या भावना जिया छनि बेला जित थटा यो अवस्था वे बेला छिया मने ग्यारियो बुद्धै मक्का अदे सदमन जोसे दामबटिना 6 वर्ष देमुल मला वया काल मो छ्याउ मला द जिल्लामा या कालले मिचाटिया जनो त्याटे यो दो मिचाटिया थे ख गुले मला वे उले प्या वे थेन्दो टका अठे भावने ना तेगा अनि ना अले बराबर इन्टरभ्यूले काल खना मया जा मो मला मो वडिगा जो मिचा जको दु थे ख याउ टाइमे ना व प्याउन फु कुटुन फु तका अठे ताइका अनि ना आ ठोसे जसा भावले या माजुला